non BJP is Karawang District Committee labang so sahem long nilitum BJP ahin peladak District Committee lo plus nilitum nomana itu tongdon ada BJP is Karawang District Committee Secretary Simon Pangcho laben uthot Karawang Thomas Council Education Department dak Lumbajang Block the chairman laben spokesperson BJP is Karawang District Selabak Bay laben non head jong uthot akimi asai non alang lepan pomlo lachan inglay alang lepan spokesperson for non dak is Karawang District laben longkili tisu itu menjadi polo atau media nat kelang abang pulau nasi niru tu mungkin pen ini labang so press meet ke papon jasme dalam sebangan lain lo je ke damtang ni thoma prang iltum karbeng lo situation ko that langdam lo pun sabo ke break jek pai si nanga chela iltum mathau ne men suluk soda arlor lo tomo nang ke jap lo pusan sita me dolo jasmet mina khai hiyanang bong sita ma ahem nam plu pe hili pen ki ap te kang kapati la sita me suarlo phan thulang to jang phan masela ka to wela pen chen lo nirutum pen details piponji asening thelo labang so itu ini si labang so serious isi nirutum resmi banyak padopolo la si nang tum alam tina channel na chetong dun an same nang tum man peng ke dunai rat kacing hana channel anu tinong alam tin same paklang pon si ini pon asinon la hai kadawo situation prang alam isi ni ligat hanji bang first ni than ko so ke niligen po salawar be than ko lai chan than ko hanjo tu than ko ye isi bang la hilo je isi kamang gume me abang ke Ili tumbang ke banghan sorsarin tunte ate election hut che sorsa nahi anda che sorsa lo chipu nahi anda chipu lo la bangkan hutina party turisita me amena song amena party ke che pai pandre political feel longe che sorsa mena a party tum ali ke long ye phan make claim lo nil tum da claim lo titu me election to that and by once for all il tum make peace and unity la solam se mathalo BJP pe kai se me kosong se monsam ke doji ma kosong se kaching pura sai na ri tum ka prang thegi ma il tumang bong kosong se kaching tong ke do de ji ma la so pan se BJP asong ake mang me na thim ideology principles tame lahilo BJP ko stame suang bong itu ning hang he susame nije do nang pokiti la penisi nang tuman kachuni me relo media atum jasmet media tum arul bang thepi non nili tum sami jong se kachuba alam ka do peni pule la bang nang tum ka sensor ba nal tum ning hang la bang ate nang tum mena mosi on nang tum masi a paper pono a media pono nang tum helo main nahim ko bang asi non theglong lo je kalidi kalang lama pa thang ta jasmet sorsa itu te sorsa nang ko bang lo je ai ka tha nini ni thong ya prang press meet di je non abangke after declaration of MP election result abangke Karbiang long bangke autonomous council avelo nang tum long loge diso flip long lo nang tum seglong bo lasi actually la bangai kokilo aprang ke la tum difu parliamentary constituency ka aprang ST difu ST pumati di aprang bangai no difu ST pupelo mati dare ke bang nonge नौना बंगे अमेना बंकी के दिफु लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पुसी अमेन एरियन लो मत नौना बंगे लासेओ दा इलेक्शन वेबसाइट नं किदु पुसी लासेओ मुनि बंगे जे आइगा थार बंगे पकलां को नौना असे न बंगे 6 autonomous district ST parliamentary constituency non along tin जा में लासो abang के चेंज मोंडो मते अमेना मोखा लासी लदाख से में लाचों लस्ते हाला दा पकलां बंगे ना बंगे lage ST bogle X mane former aban busi bola si non bang ke mini secretary raha silchor long situ po EM tuma power da velo Thailand da dak si le lo lasi labang su lama putha pen isu pen puthot rong sorpan ka pamang huta men ruling party tuman ka pache bhongji ruling party tuman konani
lahai lam pen rong so pan pamang huta pa patul pagi la sono kam si kali lia lang claim tab li lo alang li lasi la so kutha bangalang tum chini na yi alang mang chini pame lake sixth schedule is the part of constitution within the constitution of India lage pini state government atum aning hang kulute men lage pabir de rune lage parliament of India pasit la bangke papas nahi ke pini pengada council avelo la bangke la bangso autonomous district council la bangke abolis lo lage parliament pen pass back nahi parliament pen pass pe tik lagi unge hormu sifutat alangli inu retired IAS officer pachubailo je pijo pen andaka avelo lasi kalili kalangla isi jat sitami isi la bangso bangke alang sini nahi je isi limit to jar hormu sitami nonga limit pen part that isi abisi ninje jate kalili alam lasu lasi mune tumpu je tenga am ebar he bisi bo pare sitame je ai kathar bana lapu an pachubailo nang tu man nindu re election dui pola nang tu nindu loge so re election dal ma kedam tang autonomous council au bang non bang kali so bana prang ta re election dui amuk dui anten Rasi Ladakh si governor for the first time governor Assam la ben chief minister tu masih taralang solong public list kado of taking kado tekang semepa ding tekang Rasi autonomous council history long first time lo Rasi question si re election gitu pola dui kunung abede rangjang Pawan Kumar ay tu mata men ko pinap dige pabelo amu ko wala so atinu ro bangla ta abede lapen na tumako pacho bai thulo je ARO office mokha abede po difu ARO office Siluni jan Golaghat Pondet po Fuluni Kampur Pondet po Dongkamugam Kampur Pondet po Mondol Benituan Daka avelo ARO office mo sa avelo lasi tame rar pan pachom chongthui tekang non la som thot si mini secretary lati nei pini la so press meet pen deadline tulo pan command tulo jong si chiglo jong jonia pita jong si taksi dopong bule anali moral ground pe resign mala ba election thurthelo palang checha gai ma rabten asi media house court te duman la hello ke chuningri pangaje aja lam ke naum tum ke kaita chuningri niltum ke ningarong piglo je maximum niltum alam the muka CM kuno EM MP MLA kuno niltum rong pali ne through naum tum channel pa palelo nila bangke naum tum partiality sinon ko ya do theno la mai ke mepi galang asi ke wangian ni base for the greater interest of the people of Karbi Anglong not only Karbi as a whole kado do an ilitum insam jin ben monsam ke doje pa pupu chitru pakra patru pusamba bedeji pangan tin sisteme arkudo dakma non ton hai kalili kalang lam pen je men rong sore chi de men aku guna ne ar muchi jing dutai guna ne procession guna ne effigy burning all hai ta claim that hai dharna ta me claim that hai ala tumuni ting ahok tin koi medi kalili alam positame la sinau tumang ta chini pame medi je kunudin council ke dakman bora bhili ke dam de non mata autonomous council asi lason provocative alam kaninje jone si dima hasau long si tame nang tu marjunong la election period to bomut lason si jaya ka thar pen kachera batum mang paninje ninje lo je council par oilo dima hasau ta non ke jatta par ta velo पंचायत तिरास हेंतेन पुटाक पंचायत तिरास दो पुको पुना पंचायत तिरास इधर नंदा अभी मुझे डाक में लसाता का निंजे लो मत दे बोलो से इलेक्शन के बाद हम दिखाएगा काउंसिल का पावर है कि नहीं लॉन्गले पोता पियुना पियुना लॉन्गले पोता थानुने मा निंजे कुट लो अर्जुनो मना तुम जो लासी दागा बांग इन तुम सीएम के ला निंजे जैसे एक्शन में नॉन दो बम लो क्लेम बम लाए बांग लासी कालीली का लांगना पेने फुटॉट पमंग उतार तेजे जे लापेन isi bangai kata bo rong ru Karbi Anglong atok anwarat ke don tum sampai je labang so jai ka thar pen ka paman bukta palam make kamang hudun di jadi bang chuniro ni lapen la sobta pangai ni non wan si than fo je non kapre ja subek secret killing pen chenglok kaddo ko be alam non thok ni tu mujin fo selabor pen ke than je pon ni cái lồng sinh công tyเป็นทางจะตัดลามไปที่ตรงกระดุกก็ไม่ตัดถึงลงเจไอกัทหา
karbe homa salong de alamni da yo qualified omne lo alamni da thegra kisi kadu kavita alamni khante munthilo ebon sita alamni kanje akam lapedi tu ki tanglit tu mateng itu katu kavita chini lo de alamni banke 100% ki pachu bayalam se munti kla laswang bong per ki non hado mo het alamni ta explain lo damake ex autonomous district usi government atau ke pakla usi alamni gitu lagi tutel ke lagi pachu bay lagi alam li aning alo ke pancal lagi isi alam li pu je apang ke hite society adin laben ke populo monda adin karbiang long secret killing dope lasit mona duho bang ke piloma la bongo sena laben RSS atum ki claim pen binangan secret killing ki claim do pusin lasino ilitum ke tamno ma kono isia bang ke 3 October 2023 Army APHLC a supporta Hanglongbi Indi Lapen Sarmen Hanse atung police atung kinep longpen alang litum along visim kilongke kumat gorel laki completely APHLC atung aklembang atung longpen si sorkar government atung ikapan lapen aku ang thna non head jom bilidong head long lo penangana je bilidong headman hola Rustom Tiso ASDC meeting kidun pen hem sidama ho kumat kone pangthek thek ru abang alang lipan apu thupe adama baba apran ender la talang li ko bangke secret killing ki claim RSS bombo sina tum pusalang li bangke tik koi la pena ko wang thuna Army had 19 or 11 June 2024 ani Hukuri Tisopi da kali tu dikwa malo alangli bangke lahai kadu ko pangrung ek tan bangke piloma la RSS bongkosina tu sikle bisa alangli dikwa lapen dia ko ang 24 March 2024 Royal Somrong ha la bangke hupu piloma kanthi langso kai pholangso kai pholang soana tusi si piloma lake BJYM a general secretary bari BJP ke klembang atum saide langan itu mulai apran kita anta lapen ya ko thek thulong 17 April 2024 Arni lamake joicing in the minute apa awokan group what that lang lokso hola bangke sakuri si chokla minute lapen ke alamli ki kroy bangke BJP phasi ki kroy sita jai kathar gopogan lage ko bangke la bangke RSS and bombo sena si ahorwa okan gumro pet salam ki phachita lapen ja ko ni dum khelo na 29 7 2023 Rajesh Pangcho pu long chije jili kete kola daga bangke lahai BJP claim bang ki do mahut alang li tuman kan kitoy APHLC asongja sangku mai pu jai kathar kitoy alaman ke alang tenang am paklam kasino itu tuman ton dan thekdam long ado pulo namte BJP aklem bang ato fansi kateng kheng saide sita alang li pachi thang bangke piloma RSS bombo sena si lahai kadu ke masalang li rajini da lo pulo tamte itoy bangke alang li flu sinil to bagi pangke londo lasya ni sihatan itu memorandum bilang SP apa non prap jenten so dak pen alang li phanabang eli tangli pen alang li phan karju farsik nai athe bongo sena pothami to kadu pe abi non alang li bongo sena phata alang li sing chini la pen lahai ki pathi ko han lahai tan atari abang ko men puet atumo phanon ta apran ki lamote ni yedun phiti sapran kita amote ni yedun phiti bas alang li koso se chini atlo alang li long pipi arisim dola alang li long pipi phere nya hor ka chisi doma pima basi police atum sodak tan alang li kan karju hotel tok serap ko kisi diri to bake ini da presa hit menta kaduk kabir ba atu apa chuni
Labengke politik salong ke litung kenangan teblong lo sik sedu aja kong helo kit henai putai gong asor kan tu boleh kitam teblong lo pengkela hai nom beluma votar alang litung kire memangke BJP atau ke bluetooth dan si olah vote kilongan ke transparan usia alang lagi gitu masih labangke langdam lo pulau tante jom si bluetooth dan transfer usia alang lagi akoi kewan pulau tante labangke tutel lagi pas rumah lagi transfer lasi alang lagi anti national lo labang karbi alang satu kali all sige ane tu nadakan kewa ponang itu kan kurang kutilo lasinili thetheni kaning je nili tuition si kartu kangtung athe karbing long arat aphan ke claim pi only jai kathar inuet laso alang ke pinda lasinili karju kangtung alang li chithak se ki me pa jai kathar sakuri do boma hut ladak kwan si karbiarat phan kirap ma la bangke alang li rat aphan waida phan paklang te misen nilitung mi theknolong ke ASDC CPIML atung autonomous state a movement along ajak dingkri penta jai kathar contribution ave MOU which tokan tha lapen dak karbing long along kachi songa song do anatung ke masap sa vet sida sarkar pen agreement dola arlo song atumta UPDS atumta MOS 1 chitoklo non song truck atumta MOS 2 chitoklo la solong pen ke chok che kele dam de ke lage chipaking mi sita jai kathar ke alangli sakuri jutkok pen election pathu thu det pen alangli hinlo ke theknai pu ke pindak pen jaka sa movement laan central government pen priority nangi pi central government pen si declare nang tuma phang autonomous state aphan nitung ka chingwai phan nang hanglo tu lapen talks ta damlo chingwai lo arnisi natta jai kathar je karbiang lo ara aphan than the যে টক্স কিদোকে পজিটিভ কালি টক্স কিদোকে ফেরে মেমে চুনচে দে তাহাই কে রাত পান্থান দেপিন নীলিতুমকে জেল জাংলুম ভে তুমলো স্তা হুদা কবাঙ্গা লাংলি কে থানা বাংকে রাত আফান কে থান থু বাংকে টক্স কে পজিটিভ টক্স কে কাইলে দুটা পজিটিভ পুসি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট পেন কিদো আলাম রাত আফান পাকলাং সিটা লা পুসোনা মুনিত লাসো জায়গা থার আলাংলি কে ক্লেমা বাংকে লাসো টক্স বাংকে এগ্রিমেন্ট আবে পিন পেন পাজুকক agreement ave pin bensi pajut koklo Rahul Singh Narason apran dam nang koklo ong dung tum jail ji tham nang lo pinang tume guli chonang lo sita ultimately a result ke avida lasi jai kathar bang copy a potsi autonomous state a movement central ben talks do boma puthakle pawidet abangke rat afan waidak pen chethan se akimi usinili tumai in pen question do athe pipotma 1986 pen 95 MOU dolo 30 department banglo laso phi bangke non talks kido isi talks kido pen agreement dolo ta jakasa talks bangke jai kathare pavide boronso alangli ke laso songmen da kapek damtri launch of kali 24 plus along KSA loksi songkrei si bagdo alangli koson sila son thak jamma kasi ke thak nongta ako non moi sumuke okhomeo kobo bicharisu mo je jai kathar press meetot eta kotha স্পষ্টকে কৈছে যে গুপ্ত হত্যাটো হিতেশ্বৰ শইকীয়া দিনত হৈছে আৰু পিছত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত দিনতো হৈছে বুলি তেখেতে অভিযোগ আনিছে আৰু বৰ্তমান কাৰ্বি আংলঙৰ গুপ্ত হত্যা তেখেতে চলবৰ বিএজি সকলে আপোনালোকক তথ্য হিচাপে তেখেতে ডেট তাৰিখ হিচাপে কৈছিলে সেই মানুহবিলাকে যে হত্যা হৈছে এইটো মানে বিজেপি তেখেতে দায়িত্ব মানে দুখাৰি দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু বস্তুটো তেখেতে তথ্যবিহীনৰ কথা এজন পাৰ্টি প্ৰেসিডেন্ট যদি হয় তেনেকে মানে যদি যুক্তি নাথাকে তেনেকে যদি মানে তথ্য নথকাৰ ভিত্তিত তেখেতে যদি ক'ব বিচাৰা তেখেতে যদি ইমান সাহসতে মানুহক অভিযোগ আনিব বিচাৰিছে আমিও বিচাৰিছো যে জেআই কাথাৰৰ ওপৰত এটা তদন্ত বহা প্ৰয়োজন আছে কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে কিয়নো এদিনকৈ যিবিলাকে আপোনালোকক তথ্য দিছে বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে বিজেপি সাপোৰ্টাৰসকলে দিনক দিনে কতবা হত্যা হৈছে কতবা মৰিছে যদি এই কথা যদি তদন্ত তেখেতে যদি সঁচাকে কেনেকে গম পায় উইদাউট
ইনভেষ্টিগেশ্যন তেখেতে যদি গম পায় তেতিয়াহ'লে জীয়াই কাঠাৰ এই যে মানুহে যে মৰি আছে হত্যা হৈ আছে এখেতৰ ওপৰত আৰু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰে বিচৰা প্ৰয়োজন আছে বুলি আমি ভাবোঁ কাৰণ তেখেতে এজন প্ৰেচিডেণ্ট হৈ যে আমি একদম যিকোনো দিনতে এটা এটা ষ্টেটমেণ্ট আপোনালোকে চাব কাৰ্বি নন কাৰ্বি আৰু মানে ST নন ST তেখেতে বহুত বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আমি বিজেপি পাৰ্টি আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্য আনিছে আৰু কাৰ্বি আংলঙত উগ্ৰপন্থী সমস্যা কাৰ্বি আংলং ঘূৰি আহি শান্তি ঘূৰি আহিছে বুলি মানুহে অনুভৱ কৰিছিলে আৰু অশান্ত যিটো মানে সৃষ্টি কৰিব বিচৰা তেনে ব্যক্তিৰ ওপৰত কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে যে তেখেতৰ ওপৰত বিচাৰ প্ৰয়োজন আছে তেখেতৰ ওপৰত তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আমি ভাবোঁ নহ'লে কাৰ্বি আংলঙৰ জাতিৰ মাজত সংঘাত হোৱা এটা শংকা আছে এটা ভয় ভাৱ আছে তেনেকৈ যাতে নহওক কাৰ্বি আংলঙৰ যে শান্তিটো বিনষ্ট নহওক কাৰ্বি আংলঙৰ চিৰদিনৰ কাৰণে শান্তিৰ স্বাৰ্থত কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰশাসনে জীয়াই কাঠাৰৰ ওপৰত যিটো মানে বাৰম্বাৰ যিটো বক্তব্য ৰাখিছে কাৰ্বি আংলং অশান্ত সৃষ্টি কৰাৰ যিটো তেখেতে বক্তব্য ৰাখিছে এইটোৰ ওপৰত প্ৰশাসনে আমি মানে তদন্ত আমি দাবী কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা তেখেতে ইলেকশ্যনৰ টাইমত সদায় 6 শিডিউলৰ কথা কয় কিন্তু 6 শিডিউলৰ কোনে ভংগ কৰিছে 6 শিডিউলৰে যদি ভংগ কৰিছে তেখেতে ভংগ কৰিছে তেখেতৰ মিছেছৰ নাম অঞ্জলি কাঠাৰ বুলি কোনে লিখিব লাগে বা নালাগে এইটো বিচাৰটোতো তেখেতে কাৰ্বি ৰজাই বিচাৰটো ঠিকে আছিলে তাক লৈ ৰজাৰ ওপৰত ধমকি তাৰ ওপৰত ভাবুকি দিয়া কিয় প্ৰয়োজন আছে যদি সঁচাকৈ দুখ নাই আৰু তেখেতে বোলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল' হিচাপে মই কৰিছোঁ বুলি কৈছে তো কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো 6 শিডিউলৰ ওপৰত কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো মানে কাৰ্বি জাতি কলা সংস্কৃতিৰ ওপৰত আৰু মই এটা কথা ইয়াতে আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি পৰম পুৰুষৰ পৰা 1975 পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি হিচাপে বা কাৰ্বি জাতি হিচাপে কলা সংস্কৃতি হিচাপে তেওঁলোকে এটা আন্দোলন হিচাপে আহিছিল জীয়াই কাঠাৰে আজি দিনত KCS আফান্তা কপিনে ইছনবাক যে পেনেংগে নে আমুক আলো কমিটি দল পেনেংগে নে লাসন চিরাপ দল পুকনানি নাংলি তুম থেকনো লাসি জীয়াই কাঠাৰ ফা নিলতুম কাৰ্জু কাংতুম বাংকে নাংলি কে ক্লেম উন আন কে ননে রেজাল আবেলা লাসি বাংকে ক্লেম দু নাফানকে নাংলি কাইকে কার্বক বাংকে নাংলি ইনতনয় লাপেন কার্বি হিয়ান কাপাচারবু আপলিটিক্স বাংকে ট্রাপজিন পেন স্টপ নেই লা বাংকে ইতুম নাংনে লাপেন জংসি হেমপ্রেক के हांग वेगी पुलते नीली थेगलों लेला जे आय गथार सि पिनी दिल्ली लोंग टॉक्स दोदाम ता जे आय गथार प टॉक्स दोदाम लो जाकासु पा जुट कोकलो लापेन अनपरा का काफ्रिक का वेलांग लासी अलंगली की क्लेम अरेजाल कार्बी अफन थंगनात की वन पिया वेलांग सीता नॉन सीएम अलंगली फाना किरो नहीं दो स पीपल लो अलंगली रो थे ऑटोनोमस स्टेट अपुठा के लापेन बॉर्डर अपुठा के कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल अमान के थेने डॉक्टर तुलिराम रोहांग सिपुल सार सिपुलो अलंगली के ऑटोनोमस स्टेट लापेन बॉर्डर इशू के तुम पॉलिटिक्स पाथे नांगनेलो कादुक कविता ऑल पॉलिटिकल पार्टी दो आन सीता में इतुम लदा के यूनाइटेड नांग वालाम के अपील दोलो सीता पिनियान ता अलंगली तुम थांगनाता अलों मीटिंग के हांग सीता बांगे लापेन लासोलो गतलो जय कथार जितु अलंगली फान इलेक्शन लो पुलो तांगते कायता रेमडेट लो पुलो तांगते अलंगली बांके ब्लूटूथ पेंसी सारेन माने पठाया तितिपु लासी लाके भित्तिहीन माने अलंगली प्रोप कवि हरमु लासी इनुट आ प्रेसिडेंट आ प्रोप अबे पिन पेन लासो आलाम बांगाफान के कोय के कालिदियत नहीं लासी लाहे अपुथाक अलंगली चिविद्रो नहीं लापेन जाकास आ मूवमेंट पेन अलंगली गोपी पोसिया विदेत मा बांके रात अफान क्लार्डाक पेन कचिथान से अकिमी कुसी निरे तुमाहिन पेन के पाचिनी कांग तुम लापेन आरनीसी APHLC यूथ विंग तुम कनिंग जेदो जे इलेक्शन के रेम नॉन बांके बीजेपी सपोर्टर तुम अनके बीजेपी सपोर्टर अनके लगे बंगो सेना लापेन लगे केचे असु पुलासो के कोय लासी ला बांके बंगो सेना कोमात्मा आइडेंटिफाइड पिने बंगो सेना जों सी दोकोक पुलोते आइडेंटिफाइड सी अलंगली तुम पिने सीता अलंगली तुम माने अफान बीजेपी सपोर्टर अफान के कोय बांके लगे कंप्लीटली चोकचे लापेन चिविद्रो नहीं आधे के बांके लाम के थान ता लिमिटेशन अलोंग थान नहीं लापेन की जुत्सी दा कुकुरी तिसोपी अफान पांथेक थेक थे तुम लासो के पाथी लो ला बांगे निंगदुक पी गलाम लो लापेन लासो पुथाक सीता लो एंड ऑर्डर तुम आरसिक जित पेन लासो का बिसार लासो किरी
labangke alang litum phan ahok pe tum phan nep pen arona ting lo arona ting pen kabisari phanta elitumahim CMC logalok alang li phan pain query phan order pilo lanchot kalisi alang li hem damsi mekri meglang kido kisung atuma afimili atuma phan victim atuma phan lak pho a check alang li ka autonomous council ahin pensi alang li phan pajir damlo lasi radatum je itum ke kinange hemprek itum kinangi ke karbia khai phan kirai kom itum kinangi ke longri ingsamjina phan sita itum mithangang bong laso kachi sorsar bangke APHLC jai kathar a president bang in ton nai pusi nilitum ahin petke kapachini kangkum